همدیاران عزیز 13 اپریل سال 2025 می باشد. قرار داریم در ولایت سوخت در نویه بابوجان غفورov در گرمخانه لیمون پروری اکای نظر شما این نهولا چه بولاشو بریدید این لیمون را این طرز بوریش لیمون هم هر خیلی شوه همین یک نمود اصیل بوریش لیمون های حاصله بسیار میکنه. این سال ای سببی اون که هوا گرم آمد لیمونو رستیگه گلا پرت افتن نکی به هر حال حاصل میگیریم. این سال ایرا ما کار کردیم جوسا کوفته همین پرو ریختگی هم ولویم پروی سوختگی را ریختیم پیش ای پرو ایرا ما ایرا تیرما اینم کار کرده بوده. ما کار کرد میکنی اولی بهار دایم ما کار کرد کردیم. من همین قدر لیمون خونه رفتم طرفای جنوب طرفای ولایت ختلان یکم تاش بولاش اونای برات شما عجایب بوریش کردید اکا. اینا ببینید که اکای نظر این از پیش خودش بریدگی باشد یا که هم کلین یکم رنگ دیگه درختو بریدن لیمونا بولوش نمونده است کلام شود. یک وقتی که ما لیمون این اصول قطعی میبریم این نوداش یا چخیلی نشان دادیم اونجا میگیریم یا قوت هم میگیرن ده استاد. درون لیمون باید چطوری که درخت‌ها را در بیرون آوازید اصولی بریدن درخت‌های یک نمودی کاسه شکلی لیمون نامیده می شود برای که بینم به طوری شخمت متد میگن شیناندگی همین لیمون شمال باید درنی همین در روید استاد نه روید ما حاصلی نغز نمیگیریم. همین سال گذشته گرفته حاصل سالی گذشته گرفته بود یک سال پیش خنکی وزنی نامه بود لیمونو کمتر خنک خورده بودن برای همین ما ایره پس کردیم که هواداری و شمال این بلند بود میگیرد با او درجه نه بولوش میپرتوید تگش میمونه حاضی همین 20 کیلو هم گیرد حاصل کلان میشود دای اصول بعد بصفت میشود لیمون. وقتی که ما لیمون 180 کیلو میمونیم همین خیلی به اهمیتی میکنیم میمونیم. لیمون گلی بسیار میکنه بعد مایده میشود صفتش مایده بزرگزر نمیشود کسل بسیار میشود. نه که واسه لیمون شرایطش خوبه اینا گل کده اینا حاصل داد درامه خیلی که ایروی معلوماتو 3% حاصل ما میگیریم 3% این برگای زیادی را همین لیمون گل کرد اگر 3%ش میقپیده 3% میقپه نه که 3% هم خیلی که همین درخت لیمون هم دیدم همین درختو تو 1000 دانه را یک درخت لیمون میکنه. وقتی که 1000 دانه میکنه وای وزنش پس میشود صفتش هم غیر استانداردی میشود مایدش بسیار میشود بازارا دوخه نمیگذره. برای همین ما لیمون همه وقت باید همین خیلی ببریم خوش رو این همش چینی قد میگنی را بریدن شد میبریم ما این بسیار حاصلی خسرو میکنه اینا گل قپیده سی وای در کوریش هم میقپه استاد. این سال هوا یک بار گرم شد خیلی با این ولی آینده هم دل میکنه. حالا که لیمون بستگی کو منه او بستگی لیمون گنده نیست همدوران عزیز من این باز یک اصول نو لیمون پروری پوری گل است لیمونا نمیموند بلند شود بولوش بریدگی کوتاه کرده موندگی بلند 1.5 متر است. من اینجا ببینید 2 دانه بستگی کفایه میگن. من اینجا 2 دانه یک نوده 2 دانه 3 دانه من کفایه چون که کلان میشود وزنش وزنی میشود خریدارش بسیار میشود. من اینجا با خیلی بستگی من اول در نظرم نتوفت که بستگی نیست حیران شدم اینکه بستگی بود است. اینا ما هر وقت اینا استاد بیاید اینا لیمونایی که اول گل کردن گرفتم لکای وای شدن نه برگای زیادی را ما میگیریم. شما به همه آدمو توصیه میتید که همین بولوش برات کالته کنه؟ البته توصیه میکنیم ایلا کاری ثواب میشه وقتی که ما آدما را نشان میدیم مرحمت کنن. ما در شهرهای بوستان دوشنبه قرار داریم عین حال جای ما لوی راه کسی میدراید مردم برای توصیه ما یگان خیلی
монегӣ намекунем. Хай дидем баъзи одамо лимон ма чашм мекунанд, хелу хел меган. Мо ай худо мебинем ҳамаи кора. Мо тавсия метем ки ҳамин хел буриши лимон баланд нашавад. баъд тирамо аввалои баҳор ба гулкунӣ сар ношуда лимона мо мебурем. оли ҳамин хела и ҳосилаш бисёр мешавад. зиқ намешем. мебием худо хоҳад тамошо мекунем. вазнаш нағз мешавад, сифаташ нағз мешавад устод. иншоалло баракат меёбем. худо хоҳад. худо хоҳад. яъне ки фоида дорад лимонпарварӣ. фоида дорад. албатта яке аз қисмҳои сердаромади вай ба ҳисоб меравад. лимӯпарварӣ асосан дар минтақаи ҷануби ҷумҳурӣ буд. рости гап мо онҷа хеш таборо будан рафта дидем, гуфтан намешавад. дар вилояти Суғд намешавад, гуфтани гап нест. ҳамин лимон дар Германия ҳам мешавад, дар Олмон ҳам гуфти гапҳо, дар Швейтсария ҳам. ҳамин нави немисияи аслаш мер гуфтани одам, яъне ҳамира оварда будай меган ҳар хел ривоятҳо ая. оли бо ира яъне обу озуқаю рӯшноию гармиша таъмин кунед агар лимон мегиред. албатта мегиред. албатта оли бо ҳосилаш шава устод. ҳай ҳамдӯрон азиз мана то амҷо ака чанд дона лимон шинодаги амҷо ба иҷа се қатор саттагӣ аст шилтагӣ 120 дар чанд метр сотиқ 160 қариб 90-80 чанд метрай. хай ганда нест. таги 160-170 дарахта иҷа. ака аслан ози бо пештар ҳамин хел усулора мо донишмандора рости гап даъват кардем, омада дидан ҷора ин нави шпалерӣ буд, сим мекашидем, ози бесимам худаш местава. мо тавсия метем ки айни баъди мо каси мешнона амира 4x4 кна бисёр нағз меяд, ё 3.5x3.5 чиқа васе бия гирдаш кор кардира мо метонем дасти худ мондай калон монем, майда монем, баланд паст. неки тариқи шинонданаш вақти мо шинондем ҳамо мутахассисое ки моро тавсия додан ҳамо қа мефаҳмиданд. баъди мо худмон омӯхтем, дидем дигар кишварҳо рафта дидем. кишварҳое ҳастанд ки лимон берун да чин арчҳои мо мерӯяд. таҷриба нишон дод ки таҷриба нишон дод ки ин усуле ки моро нишон доданд камтар хатогиш аст. барои мо паст мекунем ки ҳаво расад. ин баландӣ да мегира намегира неву бо коркард кунӣ ҷош васеъ боша баланд чамонӣ ҳеҷ гап надорад. 3.5 ба 3.5 ё 4x4 4x4 ҳам шинонанд нағз меяд. чиқа васеъ бия ҳамуқа коркардаш осон мешавад. як вақти коркарди химиявӣ меборидан чӣ вақти буд рой азоб намекашӣ. ина ёра мо сари вақт мегирем. айдарам даронша тоза мекунед, хомток мекунед. даронша хомток мекунем. ё ака назар нестан мо ёра метонем ки дар беморхонаҳо бурда тием. барои ин бо технологияи нав дар кор дар ҳақиқат аз ин бо дору када мумкин. ин доруни ҳамира хича чой да 4 баргша медозанд лимон чой мешавад. фарқ надорад. чени ҳамун лимон ина марҳамат касе ки лозимай ҳама вақт мо хизмати мардум даем. раҳмат шумо ака назар. як ҷон ташаккур. ҳамдӯрон азиз, саломат бошед, хушомадед дӯстон. ҳамсӯҳбати мо акай назар буданд аз дар вилояти Суғд. ман ҳам хел лимонпарвари ба ҷо монданд. дар ҳақиқат лимонпарваришон ино фарқ мекунад аз лимонпарварии ҷануб. ин кас болашон бурида намемонанд баланд шавад, чунки камтар гирану ба сифат гиранд. агар ки ягон дарс шуда бошад ба шумо, хай ягон чи нависед, лайк мемонед, подписатсия мекунед, ягон гап занед. раҳмат ба диққаттон.